kadagiti agduduma hapasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa. Kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dagiti kalding yu ijay kalsada, rodantay. Ay nawo, dagiti kalding may man tinakita yung nanan. Apet ti kalding may ah. Agkaiwarada nga rod ijay kalsada, mapanyo kita ang tamangan numapanda iti solar ti sabali at tao. Ni nanang may, saan nga umadayo dagita? Danag yun ah. Amom nga raod kat adamot sa kadagita akaldaing. Agkalma kay kadilaang nanang. Mano atawanan akasta ti sit up may. Ngamawan mo ti agreklamo. Awan pa'y ita, ngam numaumadangay. Advance law na ganyan ti pa nagpampanunot yun. Iso kasta. No di mo kayat nga ipagod dagijay akaldaing, aladam ti solaryaw, tapno sa anda nga agobar da bakaw. Isupay kita pakataktakan da ita. Naapay nga mga graman ti kalding at arakan may pagparikutan niyo. Istresin nyo lang ti bagyo iti kastang aramidin niyo. Anya man ang ginangag ko nga ibagbaga ni Nanang Moro Dante. Dagiti kalding kano at arakan ta, Ansing. Ay nawaw, apay dagiti kalding ataraken ta. Agkaiwarada ka nung araw dita kalsada. Diyak amo ka nana. Pagparikutan namot nga amin ay. Kasla da pa ibagbaga na amaaladan. Aladak ka ti solar tayo. Tapno saan nga agover da bako dagiti kalding. Ay na, isupay kit di day ta apakataktakam manan. Maban kakit di makitang dan, ta isupay ang maigatang kadagiti masapsapul tayo. Uy, mapanakin mo tamtama. Urayak lang ni pari Dudong. Sige, umuna ak nga rodan arumwar, ta mapanak mo't makilabang. Naladaw kayo matanagawid, tatang. Ano nga mente, naramit ko itigarting kaw salma anak kaw. Kat, kumusta mo't dagiti tarong amula ijay? Nagbunga ka di mo't laang. Wen, adumot ti bunga na. Ay nawaw, tsumamba kayon samot ita, tatang. Mayat ti presyo ti tarong itakat. Aya, Wen, ngimi na nga rod. agapit akin tin Lunes, anak kaw. Barang mayat lata ti presyo na intong Lunes. Tapno maramanak mo't ati nang ina-presyo. No adda maapit yung ama no akilo, o di mayatan. Maisubli mo lang siguro ti puunan kan banog yung tatang. Sapay la ko baa. Nalugi aki di napalabas atawan. At sapay la ko matasan ang maulit ita. Nakariing kay magaya man tatang. Ay, nasapa ka mat ang nakaring ita, Selma anak ka. Sa anak ngamin ang makaturog tatang. Da kayo nga nasapa kayo mat ang nakariing. Apitek ti bunga ti tarong amulak ita. Ayunan niya, itagayam ti schedule yung agapit. Wen, kita man umano ti preso ti tarong iti kalman. Isumo lang ang atatang. Awan nagbaliwan na. Awan, isulat na. Basit siguro ti supply ti tarong ita. Ay, mayat garon, ano kasta? Aywan gayam tatang, kabailan nyo ka di nga apitan ti bunga ti mula yo? Tano saan, tulungan kayon. Saan anak ko? Aramidim kindi mo ti trabaho. Kabailak na ito yan. Saan mo't analawat ti garding ko kay? Ay, mayat ti isam mo ita, Oscar. Agapit ako ni Timulak at Tarong Marilo Deng. Ay, kat nasayat, ano kasta? Nangina ti tarong ita kay. Isubit lang ti kunat anak ko maray. Ala, agpatuloy akaon. Agpatuloy ka mo tang tapno di ka mataktak itilakad mau. Ayun gayam, no adda ti reject mau. Ibargin mo latan kanyak. Uray 2 kilo lang. Wait, no bilang man tanda, itulog kunto itayan niya. Ayun man, taisuman ti pangrabian may no adda.
Okay, agpatuloy ang araw din, Manay. Sige lang, bareng masambot mo pa'y tinangin na apresyaw. Ay nawaw, adda kayo magaya mong tatang. Kasang-sangpit ko lang ang anak ko. Kay, apaya kasta tila ngayon ang nagawin. Ayan nga'y titarong nga inapit nyo. Hay, Apaya nagsinnaay kayo. Apay ka din. awan mo't gayam tinamnamaag nga apitak anak ko. Ay nawaw, kasano nga awan? Ti ko na yu idi kat nagbunga dagiti mulayo. Kinan mo't nga ron titarakin da kaldeng. Ay nawaw, kalding ko na yu. Wait, sigurado kalding darudan tinay. Isudalaang mo tamo nga kay wara ti kalding na. Ay una yun dayta. Di manon manen dagiti kalding da iti solar tayo. Makisarita kan tuman kadakwada. Sa painlangin at itarong ita. Anyat umay mo ibaga si Kaselma. Dagiti agkaiwara a kalding yu manang ansing. Ay nawaw, anya manan ti parikot yu iti kalding mi aya. Kinanda ti tarong amula ni tatang ko. Ay nawaw, sigurado kayo kade akalding may tinapan iti sularyaw? Katwan manang, da kayo laang mati agkaiwara ti kalding na. Ay di kay agpagpabasol akasta. Ngamen, adu kaming agtartarakan iti kalding dito'y lugar tayo. Ti ko na ni tatang kat kalding yu kano tinakita na. Ay no, apekas naman ay. Pagpupudutan nyo matagiti kalding me. Pero huisyo da mga ngamin manong. Masayangan kami ah. Ta siyempre, sayang matibanog ni tatang. Sapay nangina ti tarong ita. Sakbay nga agreklamo kayo. Siguraduan nyo nga da pamanagnak yaw. Saan kita kastang agpapasol kay latan? Saan na mabaling ibagayo latan? Mayat kumaano at da video, tapno mamati kami mo. Anya? Ilibak da mo tatang. Ay nawaw, kapay nga ilibak da. Isudalaang matag kay warati kalding na. Anya nga ron ti maaramidan tayo ngay. Di da urayan amang ikargakit sa bidong iti garden ah. Ay sus, dayta ti diyo aramidan tatang. Amangan numatay dagiti kalding da, kat da tayo ti mabaliktad. Makaperhuisyo damot gamilan. Sa pinangina ti tarong ita, o ang kitin mailakok. Agbantay kayo tatang. No adda kalding amapan ijay, i-video yung tapno adda ebidensya tayo. Tapno didan makapagliba. Ay nawaw, nangyawid kayo matan iti kalding tatang. Sayang nga rod anak ko. May salaang tinaiyawid ko. Ano nyo ngay dayta? Dahil tatibayad ti tarong ko pinerdida silma. Anya? Nangila ti tarong ita. No saan aga po ka nagita kaldeng? Chimamba ako mamay. Aguray ka tatang. Kalding damanang ansing dayta niya. Wait, kalding da na ita. Sigurado ako. Agasam man ta kinabailan nyo at tiniliw. Sayang nga rob, na may salaang tinatiliw ko. Aduda ko ma, na may salaang tinaiguhid ko. Kasano ngay no sa pulan da, kat da kayo ti pabarangay da. May mayat manin no agpabarangay da. Tapno mabayadan ti mulak a pinerdit ag kay waratarakin da. Kwarta ko matay da, no saan da pinerday. Mabiit man lang nanaluding. Wapay ka di silma. At di bagam. Makita yu day di akalding nana. Ay nawaw. Ti kalding mo't daan singkan rodan ti dayta. Kinanda ti bunga ti tanong amula ni tatang. Iso at tiniliw ni tatang day kamaysa. Anya! Aduda ka no nga may salaang tinabailan ni tatang at tiniliw. Iso ada ita ti inyawid na. Dayta ka no ti kasukat ti bunga ti mula ni tatang ko a pinerdida. Daytan ti ibagbagak. Numapan kayo iti ayanda. Pakibagayo man nana. Adda di may sa akalding da ditoy. Imbes na tiyambaan ni tatang timayat a presyo. Awanan takin nandamutan. Awanan mailaho. Ay, sayang mo dayta. No kumanga mindim ngagda kanyak. Awan ko ma ti parikot kita. 5, 6, 7, 8, 9. Ne, apay ngay. Kurang matan titarakan mi akaldeng. Ay, madiday to yun ah. Rodante!
Rodante! Oh, apay ka di ba kay? Kurang iti maysa ti kalding ataraken talakay. Ay nawaw, asino nga itinangkasay? Dayta ti jak amaw. Ay una yan. Di pa'y lang maustal no asino man day tangag tatakaw. Asinaw ti maustol ansayng. Tinangiguyod iti kalding ataraken may nanang. Mapukpukaw ti maysa. Amaw, no sa dino ti ayan ti kalding yo ama pugpukaw. Sa dino nanang. Adda ijay ayan da silma. Isu kano ti bayad ti mula da ataraw ng akin nan dagiti kalding yo nga agkaywara. Ay nawaw! Manganan, Rodante. Kamunakan ba kay? Apay, adda ka di pa'y aramidam? Mapana kita enda tata Oscar. Saan ang mabalin na tagikwa enda ti may sakalding ta? Anya ti aramidam ijay? Anya kumapay. Alag ti kalding ta. Sayang na jay. Sapay mabalin na may lako. Mala, mapan ka nga Rodan. Aywan gayam, idagas mo man to'y karne ka ni nanang. Nalipatak matan nga ingtad ken kwa na itay. Isupot mo nga rodan. Tagrubata kon ba kay? Karne para kada kayo, nanang. Ay, agyaman naknakaw. Mala, agkapi-kapay Eh saanin. Magpakatak mo't lang ita dapay papanak. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Ita enda tata Oscar. Anya, Saan na mabalin na tagikwa enda ti kalding may? pagsaritaan nyo ang nasayaat, tanaperwisyo mo ti tarong amula na. Sapay nangina ti tarong ita. May parbang nga raw, tingasingin na ramid na. Nasakit siguro mo tinakam na, taimbes at sumamba. Saanan takinan mo ti kalding atarakin nyo dagiti mula na. Alag ti kalding may tata Oscar. Itad ko, nga masapul abayadam ti mulak a pinerdida. San mo't analawa ti gardinyo ah? Ay nawaw, mano akilo kumati maapit ko, no saan aga po iti kalding yaw. Nangina ti tarong ita, amom da ita. Wana, ngam agasam man tamay sa kalding ti bayad na. Nakitam tinapasabak iti mulak. Saan lang abunga ti kinanda? Naperdi pa yan tinagduma. Saan ang agbunga da jay? Imbes ang makatsamba na tao, awanan ah. Anya, agpili ka. Bayanam ti mulak ka na perday, wano ti kalding mo ti bayad na. Saan lang alamin sa na napasabak ti kastoy Rodante, tapno ibagakin ka. Una yun ti kastoy. Pagpanunuta, manaimbag. Sikat ti makaamaw agpili, noon niya ti kahit mo. Agsubli ka dito'y balay, intun bigat na pagsaritaan ta. Kot, inga, dagiti kalding mo. Iso adi ka makapaglibang. Agsapa manan lakay, ngamdidan samot manan inbulos ti kalding tayaw. Alanganan nga ibulos ni Tata Oscar day jay. Kat, bay anta nga Rodan. Anya nga tati may mayat bakit? Ti kalding tati bayad na, uno agbayad talatan iti cash. Pangalaan tangay iti cash. Sigurado adakkel ti singiran dagijay tanangina ket ngarot ti tarong ita. Ket nay, awanan ti apitan da. Naimbaga bigat siyaw. Kumusta ngay? Anya tinagsalitaan nyo kin ni Oscar? Ay nawa, migbigatan nga umay kayong makimaritis na lang. Anya tinagsalitaan nyo kuna? Ti kunada kat agpili kami kano, nukas uno kalding ti bayad na. No siyak ti da kayaw, itidjulatan dya may sa akaldeng. Tano agpatulong da ken kapitan, talaga ada kayo ti dihadaw. Amangan kit di pa inudakdakkel ti bayadan niyaw. Unang sayang mo day dyan, nanang. Ay naanak ko, pag nakman nyo dayta, tainton sumarunaw, ipagudyo dagiti tarakin nyo. Tapno saan da makaperwisyaw. Saan lang ada kayo ti tao dito'y lubong kunakmanan. Anya nga iti desisyon mo Rodante. Kukuha yung takalding Tata Oscar. Isudaytan ti bayad ti mulayo a pinerdi dagiti tarakin may. Sigurado ka. Abangan nun itong madamdama kag balo ti kapanunutam. Saanan, tata? Nasayat man gano'n, mukasta. Inton sumarunong amin. Ipagod mo, titarakin mo, tapno di dagkaywara. Huwag, tata? Sige, pakadak mo't lang, tas sa pulag dagiti kalding may. Ang mga nung nakikaruba man dagijayan. Limabas da iti paraangan mi itay. Diyak sigurado nung nagpadaya da. Nung isumot tinakita ka nagturungan da. Nagyaman ak, tata. Dakila tulong da ita, tapno dago sa mabirukak na kita akaldeng. Pasensya kayo manin, tata. Napirhuiso kay pekit deng.
Tinapatag kat nasulbaran barok. Agbalin ko mga adal kada kayo na ita. Di urayan ang maibus dagiti kaldeng gapu iti kina-irresponsable yaw. Ay nawaw! No amom ti agtaraken, amom kumamat ti responsibilidad mo. Iti kasta saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adto yun ti kapi nga impagatang mo, dyan na kapitana my friend. Agyaman naklaon Pauline. Ayun gayam, kumusta ti budget ti trip to Thailand tayo nga opisyalis ti barangay? Naaprubaran ka di mo laang. Saan pa'y? Ngum amok ang maaprubaran to dayta. Nasya at mo nga rod, ano kasta? Maatindaran tayo ti seminar ijay Thailand, kan makapagbakasyon tayo iti libre. Aywan man Magagara naklauna yun, friend. Oray siyak mat friend. Seminar in Thailand ko naman. Zero gastos pa'y, tadamat ti budget. Saan a kanya-kanyang bayad? Siyempre, adamat pundo agastusan tayo. Di bali tadamat seminar na day chay. Puno ka day, tinadamag kau dyan na anak kau. Ay nawaw, anya mananday taan na damag yo, tatang. At da ka no trip to Thailand, dagiti opisyalis dito yung barangay tayo. Ay uwan, pudno day tatang. Ay daw, pundo manay, ti barangay ti kastusan yaw. Kapilitan at dabasit a seminar na day chay, tatang. Seminar para itay. Basta seminar para iti pagsayaatan ti intero a barangay. Masapon nga raw nga ije Thailand ti paparanyaw. Sana mabalay nga uray dito ilatan tapno les gastaws. Ni tatang mat, may mayat matlaang no ijay Thailand ti seminar. Tapno makapasyar kami matlaang ijay Double purpose ko naman. Ay nawaw, di kay agbaid may. Pundot ti barangay ti gastusin nyo para ti kakastabanag. Adda seminar ng atendaran mi kung lang arudan tatang. Tapno addamat maisuro mi akadagiti bumarangay. Pagsayaatan matlaang ti barangay ti kastoy nga aramidan mi. Pagsayaatan ti barangay, wano pagsayaatan nyo lang nga opisyalis. Aday bagaken ka, Elsa. Anya dayta, Nana Marina? Adda ka no trip to Thailand da kapitana sika. Trip to Thailand? Wun, makiseminar da ka numiti chay. Kadwa na dagiti kagawad nga. Anya? Nay, pangalaan da ngay ka no, iti gastusan da. Ay na, di mon saludsuden no sa dinaw. Ammo tayon dayta Ay nawaw, naglukon. Kay kayat da mga minti out of country a seminar. Ay sos, amangan mat no saan ati seminar ti gagara da ijay. Amangan no rasundalaang da ita a seminar. Kastamot lang ti atap ko, balasan ko. Para seminar lang, aggastos da kiiden, iti dakkel agatan. Ay sos, saan amabalinti kas tangar aramidan da kita at tao. Agsaysayang dalaang iti pundaw. Hay, talagang awan pagbaliwan dagita nakatugaw. Ay nawaw, apay kastamot ti bagbagam Elsa bakay. Apay ka di aya. At da kanumot seminar da kapitana iji Thailand.
Anya? Sigurado apundo manan ti barangay ti gastusan da. Anya ti seminar apa panandaya? Dayta ti jak amula kay. Basta seminar kanumat. Noan niya day ta seminar aya. Apa ang masapul nga aggastos day ti dakkel para lang iti day tabanag. Ay, dayta nga rod kat. Amumatan dagiti opisyalis tayo. Dayta lang agsaysayang iti kwarta saan damot anagrigatan ti paglaingan da. Naimbag pa'y dagiti opisyalis da di da kabangibang a barangay. Apay magbakay? Kita kat napapintas da ti barangay da. Ngamen, nukasta nga adda seminar kat ijay syudad laeng. Wenno saan, agayab da iti umay agpa-seminar iti barangay hall. Simple, ngamno kita ti barangay da, talaga nga asinsado. No kasta ko mati ka panunutan ti amin ang nakatugaw. Di mayat ko ma. Hay, amo pay man. Nuapay anangabak da pay lang amin Maasarak amang panpanunot na pagintrisan da pay lang ti pundo ti barangay. Naimbaglangan, tanasalaw ka, kapitana. Adda ka di masapol mo, Elsa. Anya di nadamag ko? Adda ka numot ti out of town yung opisyales. Dayjay ka di. Wan, pudno tinadamag mo. Adda seminar nga atendaran mi jay Thailand. Di kat dakkel manan ti gastos. Ay nawaw, kasapulan ti dakkel a budget ta Thailand mat nga rod dayjay. Saan mat amabalin a pagpagnaan mi? Anya seminar day taaya, kapitana. Apay masapul nga ijay Thailand paylaang. Naggastos mat unay daytan. Dakkel ti gastos, ngam para mat iti pagsayaatan ti barangay tayo. Pagsayaatan ti barangay? Katuan mat, awan sa bali a pampanunutan mi, no di ti pagsayaatan ti barangay tayo, Elsa. Ay nawaw. Adda good news ko ken ka, friend. Pugtuak, kapitana my friend. Approve ti budget ti trip to Thailand tayo? Naalam, friend. Naimbag man ta inapruban da. Una, tamaki seminar da kanumot lang. Ay na, kamaudyanan na. Makapag-Thailand mo laangan da tao. Finally, matungpalan ti arapaap ta makapasyari jay, friend. Sawadi ka, Thailand. Ay nawaw, nag-practice ka mat gaya mat, friend. Siyempre tapno adda mat ti amok, no adda ako ni Jai. Mayat data, friend. Ala, rugyan tan ti agim pake, tapno nakasaganan ti amin. Ay nawaw. Anong tamaleta dyan na anak ka? Ni tatangmat, anya ti mapanunot yu ayan no makakita kayo iti maleta. Agabrod ka? Ni tatangmat, siyempre, matuloy ti seminar mi ijay Thailand anya. No kasta, ituloy yun ay ka seminar. Ay nawaw, apay ko maasaan. Thailand ko naman. Makapasyarak matlaangan ijay tatang. No apay mo't nga may namasapol nga aggastos kayo pa'y lang itinakil agatad para lang iti seminar. Anya ko matipagparikutan nyo, tatang. Kat saan nyo mat akwarta ti gastusan mi? Wen, saan ko akwarta ti gastusin yaw? Ngumpundo mo't ti barangay. Ni tatang mat, imbes ko maamaragsakan kayo. Ibusin nyo ti pundo para lang ka lang iti awan iskan na abanak. Di kay mabutang, linton madamdama ki triple ti karmayaw. Anyat makunam, friend. Mayat ti agbakasyon dito'y Thailand, friend. Kasla mayat pa'y di ti agna dito'y. Sika ano kayat mo ti agbati? Agsubli aktulaangan no adda kwartak. Ayun gayam, kita akman dagiti pictures kan video tayo iti cellphone mo. Mabiit laang taagpili akpay iti i-post ko iti Facebook. Mangiposak man iti ladawan tayo dito'y Thailand. Ayun piliyom tay mayat. Wan, di ka kadimadanagan. Pilyat tay napintas aladawan tayo. Tapno presentable akitaan. Apo, mayat tipos day di adyana Ay no, bigbigatan ba kayo? Kita tipos na iti Facebook na. Kasla nagbalin mat at travel ti seminar nga ibagbagada.
Ay, huwag nagpaisaw. Kita adda pa'y video dagiti lugar anap na pananda. Agasam man, day takit din a bakasyon ti pangus o saranda iti pundo ti barangay. Seminar ko na damay. Seminar? Ahaw, jak amua. Napandakit din nagbakasyon Rason dalaang day ta a seminar tapno makapag out of country da iti libre. Agasam man day tapos da. Day tangarod kat Nana Marina. Jak amua no pudno a seminar ti makagapo no apay anapanday jay. Kaslasan mo't ngamen. Un nga rog. Simple lang a seminar. Ngam no apay ang masapul pa'y nga ijay Thailand ti pagseminaran da. Mabalin mo't adito'y lugar tayo lang. Mangalad ako maa iti guest speaker. Makitam day ta akinalaeng dagiti opisyales nana. Ay, rimwaren ti pudno akulay dagiti tattao nga imbutos ti kaadwan. No maminsan mo't ngamin dagiti butante. Basta sikat, sige damat asige. Kasla di damat agpampanunot anasayaat. Ay, anya nga ita, sayang ti tax abay bayadan tayo. Wan, saanak ngagtrap-trabaho. Ngam saan lang ngamin at isweldo tayo ti adda tax na. Ay, pudnutan ako nayo, nana. Uray awan ti permanente at trabaho tayo, agbaybayad tayo latta iti tax, taado ti klase ti tax ako nada. Value-added tax para kadagiti taxable goods and groceries. Kanda dumapay ang masapsapul tayo. Wana, inayon mo pa dagiti bayad tayo, no kasta mangala tayo iti papeles iti government offices. Nagado ti source of fund ti gobyerno, nga masaysayang lang, tasabali mo't abulsa ti papapanan ti kwarta. Day tangarod kat, nana. Adalat ta dagiti matinong opisyales. Manmanuda mat. Masapol ang maamuan dagiti masaknan ti kastoy ang mapaspasamak, nana. Saan ang mabalin nga agul ulimot tayo laang? Elsa, bakit? Aba kasi mo tipos mo iti Facebook. Apay, Da kapitana dyan sa mo ti patpatamaam. aywan. Talaga para kadakwada day taapos lakay. Agraraman dakit dia. Kasanunod ang randa ka. No mapasamak day ta, di amu tayon, guilty da. Mayat matlaang no kontraan tayo dagiti kalukwan dagiti nga opisyales. Awan kit di babaing da mangigas gastos iti saan damot a kwarta. Sa bagay mo't kiti Tapno amumot lang dagiti kalugaran tayo. Ano niya ti mapaspasamak iti pundo ti barangay. Wan, saan mat amabaling nga agsaysayang da ta saan damot a kwarta day ta? No agul ulimag tayo, awan lat amok ditan. Dumakkel ti ulo dagita buaya. Si kakit di mo't bakit? Pudno mat lakay. Buaya mat gayam ti daduma anay butos tayo. Ni, apay akas na tilangam friend. Kasla adda na dagsin aparikot mo Ay, makapasar mo't da dyan, Elsa. Ay nawaw, apay ni Elsa Di mo nabasa ti impose na may papan iti seminar tayo dito'y Thailand. adda inpus na aya? Adda, awan ka no ti babain tayo amang igasgastos iti saan tayo mat a kwarta. Ay nawaw, nangalaan na mo't ititurod na amang ibagbaga iti kasta? Day tangarod, pabida man nga minun. No kayat na mo't ti free travels, di agtaray mo't nga opisyal intun sumaruno nga eleksyon? Wala. Agsaga na day jay ababay. Urayin na, ti panagawid tayo. Kumusta ti seminarya o iti balasiw tao dyan Ay, makapabanog tatang. Ngumayata na enjoy ko matla. Muyo ka day. Ada kayo ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ti-post ka din ni Elsa ti dakdaka mati nyo, tatang. May sapay day jay. Nabasak nga rod ti post na kat talaga nga agpakalaing. Dakil unay mo ngamin ti budget yaw. Para seminar lang, masapul nga iti adayo alugar pay. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga importante matlaang dayjay a seminar, tatang. Para matlaang iti intero a barangay dayjay. Buin tulong yulat ta kumakadagitag kasapulan, di mayat kuma. Naasar dagiti kalugaran tayo.
Ta nakita dati impos mo iti Facebook mo. Nagadungaan mo dagita at tao. Imaya, tanapatagtibagakken ka, Elsa. Anya dayta, madam? Mabaling ka di nga i-delete mo ti impose mo iti Facebook, ha? Saan anasaya at abasta mangi-post kayo iti kasjay? Apay, mabuteng kayo ang maamuan mitipod nung aramidan nyo iti pundo ti barangay tayaw? Na, awanan ka itibain amang ibaga iti kasta kanya. Saan lang asyak ti agrik-reklamo, madam? Adu kami. Kan saan kami nga agsardeng aging gaarumwar ti pudno? Anya? Saan ang mabalintikas tangar aramidan nyo? Agsaysayang kayo lang iti pundo. No kasta, napan ni Jana iti ayan niyaw. Ay, wala na. Ti kayat na kat i-delete ko kano ti post ko. Ay nawaw, di mo patpatyon ti bagbagaday ti ababae. Feeling busmaden Mabutang lakit di dayjay, nana. Karbangan tayo amaamuan, no anya ti pangigasgastusan da, wano pangus-usaran da iti pundo ti barangay tayo. Pudno launay tanakunayo, nana. Ituloy tayo kit dilata at makisarita iti opisina dagiti masaknan inton bigat. Kayat ni Bridget ti sumurot inton bigat. Ay kat isurot tayo, anana. May mayat kit di ano adu tayong agreklamo tapno maalarma dagiti awanan baen. Katsapay la kumata tumulong ti tao anam namaen tayaw a makatulong iti parikot tayaw. Ano dyan ang pagsasaritaan nyo? Grupo kung kunayo, Mat Elsa. Grupo may matalakay. Grupo may amang kontra iti kalukwan dagiti awanan baen nga opisyalis ti barangay tayo. Saan nyo mat siguro apakay sagmakan deta pakay? No adadakas mapasamak kada kami, amo tayo na. Adu kami matkit di alakay. Kasapulanan nga agsao tayo, tawan ti mapasamak, no di tay kontraan ti kalukwan da. Okay, bakit? Mayat magkitida ita na panunod yaw. Barang at dati pagbaliwan da. Matalaga na klang, tamang ano dahi tagad iti pakay sagmakan tayo. At damay sagmak ti lugar tayo, no dagiti buhaya ti agare, lakay. Kasano da ito yan, friend? Un nga rod. Diyak kaya ti maibalod. Ano na iti aramidan tayo? Anya nga tano agpatulong tayo kadagiti amamu tayo. Ado matindag iti gumurgura kada tayo. Wano saan? Agin sasakit tayo latan. Anya nga iti baga tayo kadagiti tattao. No agdamag da may papan iti seminar tayo ijay Thailand. Agulimag tayo latan Saan mo't amabalin nga agulimag tayo latan? Amangan no panunutin da agilti tayo. Ay, Jack amon friend. Basta siyak, Jack kayat ti mabalod. Hay na, kamaudyanan na, maaksyonan matlaangan ti reklamo tayo, nana. Wag balasan ko. Naimbag laangang tadalat tagayam dagiti matino nga opisyales. Sapay la kumata agbaligi tayo. Iti kasta ket madusa dagiti rumbang amadusa iti pagbaludan. Iso na lang tano agin sa sakit damanaan. Amangan no saan amay balod dagiti awanan baeng ngagsaysayang iti pundo. Pudno dayta, nana. Uray iti national level mat ngamin ket aglemeng dan. Wen nga raw agdrama dan tumanaan. Nupay kasta, ituloy tayo latta daytoy alaban, nana. Di tay ipalubos nga utwan da tayo dagiti tattao asuswilduan tayo. Sa bagay, no pagtitinulungan tayo dayta, dakkel ti tsansa ngagbaligi tayo. Wen, adda Diyos ang makakita ka dagiti mapaspasamak, nana. Ay, nawaw! Ibutos tayo, dagiti opisyal nga amo tayo ang mapagtalkan. Kat no adaman makita tayo nga anomalya, di tayo agutang amang kontrata karbangan tayo dayta. Nang runa no kamalimutan ti aramiden da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Dagiti agduduma apasamak iti biag.
Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mangantayo, nanang. Anya ngay dayta, natang manaon. Ay katun natengken prutas, nanang. Ay nawaw, daytala ka na yun naon. Wen taisula ang matimabalin akanan nyo, nanang. Amuyo met diabetic kayo. Saan amabalin akum kumpormilalitan ti ipakan mi kada kayo. Makapaumabot ti kastoy. Ay na, anusan nyo pailaang Noan niya tibilin ti doktor, iso ti aramidan tayo. Barang agimbag kayo. Kumapsot ti tao no kastoy lang. Ni nanang met, aramidak daytoy tapno saan akumaro ti an-an na yan nyo. Mangan kay kit din, tainton madamdama kat ag-exercise kayo. Ay, saan ako namangan? Diyak marik na tibisin ka. Anya? Sikamad ka ti lumabas, Jonah, ading ka. Mapan ko alaan tinateng nga order ko iti kumarik, Manong Nelson. Kumusta iti check up ni nanang iti kalman? Adulat ta ti makan ama iparit ken kwa na, Manong. Ay, dayta, tiriga, tagsakit. Wan nga rod, sapay saan ang makaaw-awat ni nanang. Apay ka niya. Maditirik na kanyak. Kasjay kanumot ngamin akanayon ti may pakpakan ken kwa na. Ipalawag mo iti nasaya at ading ko. Uray ipalawag ko anasayaat, di na maawatan. Dayta paikit di ti pagmumuryutan na no daduma. Kat no kasjay nga agmuryot, saanen amangan. Di na pay kayat ti ag-exercise. Dayta latan agil-ilad ken agbuybuya iti TV ti araramidan na. Nala, bayam, tasarong karak ni nanang itong bigat. Ipakaawat ko malan kang kuana. Si kakadidayta, Nelson na dakaw. Ay nawaw, di na ka di mailasay nanang. Ay, ay na, si kangagpaisaw. Yeah. Kuna laki de, no imahinasyon ko lang manang. Kumusta kayo mata, nanang? Kumusta tirik nayaw? Ay, masurunak launay iti kapsat mo. Ay nawaw, iti anya ka po. Kasanaw, di nakmutin maigatangan iti naimas akana. Kat no nasustansya, madag iti makan amakit-kita kiti lamisaan, nanang. Naumaak nga rudaun. Ano, san nyo, nanang? Adamot ngamin diabetes yaw. San amabalin akanan nyo amin akayat yaw. Ay, Noan niya tibaga ti doktor, iso taramidan nyo, tapos saan akumaro tan anayin nyo? malahunan. Ay, ikanak man nga rod iti kwarta. Ay nawa, ano nyo ti kwarta, nanang? Nadala ang pangusara. Sige, ikan kayo ang pangaasi, o tas saan akum kumpurmi ti gatangan nyaw. Naimbag amalamaw, Wilma. Kastamad kada kayo na nakora. Gumatangak man itilakom a merienda. Kun chocolate kumaano at dapay. Ay nawaw, saan amabalin amangan kayo iti sweets, nana? Saan matasyak timangan? Asino nga rod? At dala ang pangtidar. Ay nanana, dakis ti agul-ulbod. Sanak nga agul-ulbodan niya. Asino kumangay ti pangtadan nyo? No di na kayat alakwan, di saan lang nagadunga istor dita. Si kalang ayat ya da istor na. Naimbaglaangan, ta dito'y tinagna ang Mari Jonah. Apay ka day, Mari Wilma. Nagkapuninanang mo dito'y istur ko itay. Ay nawaw, apay ka no, Mare. Kaya't natigumatang itilakok a merienda ken chocolate kanu. Kat, inikam? Sana? Jak inikan, tanalagip ko ti imbagam kanyak idi. Diabetic, saan ka di? Agyaman naklaunay, tadi mo inikan, Mare. Amangan ngamin, no kumaro ti an-an na yun na. Nasakit nga rod tinakam na idi saan ko alinakwan.
Jaklaan mo ang mga nunapan gimatang iti sabali nga istor, ta isumat ti kunana. Sige, tadamagak tuken kwa na apaman ang makaawidak, mare. Ay, ay, nagimasang. Ay, nabsog mo lang na tao. Ay, nawaw. Ni Juna mo dyan nang ilukat itigay. Ay, ilamang ko tinabati amakmakan iti drawer ko. Tapno di na makita. Antay ta. Nailamang ko mutlangang. Sigurado nga agungot da jay. Numaamuan na akinnan ko dagiti maiparita ka na. Adda kay matgayam dito'y silidyo, nanang. Ay, wow na nakaw. Madama ti panaginanak. Sa dino tinagapuan nyo, Ay, kwa? Di tala ang ruar. ti ko na ni Mari Wilma, kat napan kayo kano iti istor na itay. Amangan ko nak no tiltila mat ginatgatang yo. Apay, at da makita maya iti lamisan ko. Awan mat kit di nanang. Oh, malagayam. Pagpanunutan dakpay laang mat iti dakos. Apay adi kay mapan iti basketball court, nanang. Ay nawaw, anya kumangay taramidag ichay. Adda na maring ijay. Madamang agsumsumbada. Yeso, paya pakabanuga dayta. Ay nawaw, mayat ti ag-exercise, nanang. Saan ka di atibilin ti doktor kat ag-exercise kayo? Dakkel ti maitulong ti exercise iti bagiyo. Mienton mamin santulangan. Ay nakaanon to day tangay, nanang. Ay agsardeng ka man si Kajuna, si Kaya ti mabanaw. Ha? Ay bagabigat mo, Jun, nakanakan. Agyamanak, tanalagip yu ti pinmasyar, angkel. Nangyiga kita basto ni nanang mo. Aywan ada ni nanang dita silid na, angkel. Kumusta mo tirik naan na? Ay na, kas iti sigod, angkel. Ado ti tumtumaran na, kan agin insulin. Simot. Nanang! Nanang! Rumwar kayo pa'y man! Adda bisita yo! Asinaw! Ni Uncle Domeng! Rumwar kayo, tapno makapagsarita kayo mat! Kumusta kan manang kura? Ay, masiksikura na nga rudang kabagays. Ay nawaw. Ang nalaunay ti pakasikuram ka bagayis. Masurunak iti anak ko. Apay mo. Shh! Di mo pigsaan tagsaw. Huh? Tamangan mo mangag na. Adda ka diti yung nagkinawatan. Mariknak nga inimutan da kabagays. Anya? Tangiwat mo ko na. Amangan mo mangag ni Juna. Kat panunutan na nga agipulpulong akan ka. Amom kaday, nating kan prutas laang ti pakpakanda kanyak dito. Una, tadamot nga rin diabetes mo. Saan aday ta ti makagapaw? Amaw akayat dalaang ti makatipid, iso akas jaytar aramidon da. Amok asana kasta tintinsyon da ka bagayis. Kahit dalaan nga agimbag ka. Iso kasta tararamidan da. Sapay la kumata maawatam da ita. Ay na, naghimasay. Ay, italaang manun ang makaramanak iti kastoy, kalpasan ti mano atawan. No maibos na ito'y, dumawatak tumanun iti igatang ko. At damot kit dininilsaw na pagdawatak. Nanang! Rumwar kayo dita, tamangan tayon! Ne, mangan kami kanon. Umuna kayaw, Juna, sanak pa'y amabisain. Ay na, umay kayo kit din, nanang! Mga anak tao, inton madamdama. Rumwar kayo, ano? Ay, nawaw. Ang mga nuumay dito'y silit ka. Ay, ilamang ko pa'y laang dagiti makmakan ko iti sirok ti kamak. At teta, di naman siguro makitan. Nay, apay nagrigat kayo maayaban, nanang. Mangantayon kunak. Ay, kwa, nabsuga nga minanak ka. Ay nawaw. Kasano kumaanabsug kayo kat di kay matnang rabi idikalman, di kay man agar-aramid. Hay, amo manong, saanan amang mga ni nanang? Ay nawa, kasano asan amang mangan? Tunggal ayaba kat ibaga na anabsug ka no, uray saan mo't anangan.
Amangan mo't no dakang ka rin na. Pangalaan na ngay kuma. Di mawat iti kwarta kanya idi na minsan kay. No kasta, adda kwarta na. Ay sus, ang mga nugim matang nga agpaiso kat adda ti makan nga ilimlimang na iti silid na. Dahita ti dokta lumating ko. Binagaak mo't kitde asan akong kumpormiti kat gatangan na. Dak kumaikan iti kwarta. Amangan no agpasugnaw. Nalaing ni nanang nupudnuman nga adda ilimlimang na amakan iti silid na, manong. Ay, agyaman at taimbay ka man Nelson na nakaw. Ay, adda ka di kwartam dita. Dumawat ako mamanon. Ti kwarta nga inted ko idi napalabas ngay. Nawanan nagastos kaun. Anyat nang igatangan nyo nga iti kwarta. Ay prutas. Prutas. Iko na ni Jonah kat saan kayo kano anang nangan. Amangan mo no. Saan na po no dahi ta anak ko? Kamali ka. Kamali ti pampanunutang. Kita nyo ananang. Di kay kumaagulbod kin agilimod ka na kami. Anya ko matilimod ko ngay. Nagsasaw kayo. Kaslasandak nga ina. Tila ang pagsayatan nyo, di pampanunuton minanang. No kastamot lang. No di na kayat nga ikan iti kwarta. Uray di ka nagpakpakita kanya. Pada kayo iti kapsat mo. Imaw. Ha, ay no, gimura man ako na akong. Ay nawaw, anya ti kayat asawan da ito'y nanang? Pinagbalin nyo matan abasuraan ti drawer yo. Agraman sirok ti kamayo. Ay sus, da kayo ka di tinangan ka dagito'y nanang. Ay, pang-asim ata di ka agong ungutan ako. Ay na, no anya ti maiparit akanan yo, isumat ti kay kayat yo. Daytoy ka di tinangigatangan nyo iti kwarta nga intad ni Manong Nelson? Ay, di nagkadin sirmunan hitaray nakidin iti ospital anak ko. Ay, talaga nga agkapsutak. Tsaka mo no mailasat ko pa idaytaw Nagtangkan to mati ulo yun, nanang. Pang-asim, Jun anak ko. Itaray na kunay ke ospital. Pang-asim. Ay na, mabait lang, taala ti agas yo. Ngimmato manan siguro ti blood sugar yo, isu akas ta ti marikrik na yo, nanang. Kumusta ni Nana Cora, Mari Jonah? Ay, aday di ospital, mare. Ngimmato ti blood sugar na. Kaasimot. No nagtangkan tumot ngamin ti ulo na, mare. Agasam ngay dayjay, ado ti makmakan nga inlemang na iti silid na. Nukas na, talaga agim matang iti sabali at tirsena, Mare. Ay, wan mare. No anya ti bawal ken kwa na, isupay laang matigin at gatang na. Di yun nakita, aya. Saan ata inlemang namat nga rod, mare? Kanayon na nga ikandado ti silid na. Adda atap mi ka ni Manong Nelson, idi pay, nagululimak kami laang. Ay, anya ngay ita. Ngimatula ka nga rod ti blood sugar na. Danda ni maustel, mare. Barang isukmamatan ti pagnakman na. Nanang, nakitak ti inlamang yamak makan iti silidyo. Pudno mat gayam ti atap me. Kaya't ko laang matimangan iti kasjay. Iso agim mata nga kanakaw. Unangam saan nga rot amabalin amangan kayo iti kasjay. Amuyo mat nga adda diabetes yaw. Mano atawanan asaan anaimas ti kang kanal. Pangasyo na nga. Tumngag kayo. No da maibaga kata kayo. San akin na imot ti kasto nga aramitan me. Ti kaya't milaang kat agimbag kayo. Malawanan. Pasensya kayo na. No anya ti maitid ka ninyo. Isupay lang ti anusan nyo tanay. No kumaro ti sakit yo. Da kayo matlaang ti kaasi amang rikrik na. Kabagais, makitam da ita. Gapoy ti kinatangkan ti ulam. Dandani na ustel ka. Ay, naimbag ko na tanailasat ko kabagay. Apay ngamin agimatang ka iti maka na maipaharit akanam aya. Day tangarod ti bidot ko kabagay. Doad ti baga lagit anak mo. Dumngag ka. Di ka agpatangkan no di mo kaya ti maustel. Ay, kayat ko pa'y ti agbyag kabagay. Kayat ko pa'y amakita dagiti apukaw. Nukas tangarod. Dumngag ka iti maibagbagakin ka. Di ka maupay kundi mo panunutan ng imutan da ka lagit anak mo. Aramidon dalaang dayta. Tapno kayat dang umatidog pa'y ti biyag mo.
Nagasat ka gid tanaanos na kita anak mo. Laglagi pa ang kabagays. Saan nga amin nga anak kat isakit da tidadakkel da. Ananusan nyo ni nanang yo jo nakaanakan. Wen, Uncle Dumeng. Binagbagak mo kidi tayo. Barang ano denggan na dagitiin bagayo, Uncle. Una, agbutang mo siguro. Sige, agpakadak mo't lang kanakan. Sarong karak tuman ang ninanang yo no sa anak abise. Sige, Uncle. Agan-anad kayo. Agyaman kami iti isa sarong karyo, Uncle. Intun maminsan tumanan. Oh, adto iti pangaldawan nyo, nanang. Ay, agyaman nak, jo na anak kao. Ne, di kay agreklamo? Iti anya aga pong agreklamo ak ngay. Wen takas tamanan ti ipakan mi kada kayo, nanang. Anya ngay nga road kat adumot ti makan ama iparita ka kanak ko. No anya timbaga ti doktor, iso at itong palan tayo. No kasta kumaakanayon, di mayat, nanang. Saan kami nga agparikot ka ni Manong? Ay, maawatak itan anak ko. Pasensya kayo na no agpatangkenak iday. Pasensya kayo no pinanunot ko nga imot kayo. Ay, suray anak ko. Maawatak itan. Ay, nawaw! Kas anak, at atidugan tayo ti anos kan panakaawat tayo kadagiti dadakkel tayo. No kasta anatangkan ti ulo da, anusan tayo nga ipakaawat. Para matlaang iti salon at dati aramiden tayo para kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.